i njegovo djelo treba da govori o borbi za slobodu, za suverenost i onome o čemu možda mi ne posvećimo dovoljno pažnje, a to je jedna vrsta sabornosti. Petar Kočinjac nas također uči da se ne dijelimo, da se ne svađamo, da se ne tučemo međusobno, a to je jako važno u ovim kritičnim vremenima. I Petar Kočinjac uči da je sloboda i otadžbina iznad političkih podjela i zato i ovo što je napisano na ovome spomeniku da onaj koji iskreno ljubi slobodu i otadžbinu je da je neustrašiv kao lav, a da može da bude gladan i prezren kao pas. Mi danas imamo dovoljno i nismo ni gladni ni žedni, mi samo treba da sačuvamo tu, da kažemo, neku vrstu psihologije lava, da se lavovski borimo za svoju otadžbinu, jer kao što rekoh, nismo ni gladni ni žedni, jedino da ne budemo bijesni i da se međusobno ne svađamo. I to je ono što nas Petar Kočinjac uči, pa bi ja to stavio u prvi plan.